was destroyed on the cross. Namhlanje bazalwane angifuna ukukhuluma ngokuthi yamukela lokho isikhalo sakho sithi bazalwane, just come back to God. Athi Jesu nafuna lini umbuso wami ikhala nokulunga kwakho bese toba letifuna itoyelana titale. Just come back to God and you shall receive your things. Inzaba ila kusumela wende ubuyela kuNkulunkulu umasagijimisi tifo noma ufuna uNkulunkulu bese letini titoyelana titagijimisa. Amen. Ngoba thina sesigijime boPretoria solo safuna naneti kana u-understand ukuthi le nto leyigijimisayo ayikho lePretoria, ivalele ngekhasi bakho. Asisakakhuluma Pawula asimkhulona lo ngakini kunalona losevini letinto bembetivimba kusimakhontrola letinto bembotivisile. It is because lo muntu lomkhuluma ekhasi wakho awusengamuyamkeli. Uyasipitha namhlanje uNkulunkulu. Ongalava shatele bebalabasi. Kasume sonke bazalwane. This God wants to change our lives today. Banishumayelile banitshela ngemthetho and lo mthetho wahlulwa kwendalo ngokugqibela. IBhayibheli ibile maFarisi labaletha